Assalamu alaikum. Hurmatly Kech Xabar kanal görüşçülери. Namazlar. Bugün hafta kunga jekşemi tuğanlar. Biz hoş. Nabazlarına turabız. Traktorlar tatygakta degele. Bugün prespot bir şey çıkıptır. Basın жазбаптыр. Ушундай Кыргызстан деген пресспот борщик иштеп жүргөн абалда келиптир. Ушул номерлерге байланышасыздар. Bu prespot borщикти албасаңыздар иштеп эле жүрө бересиздер. Mana o jellerin eкен astılары press çıkara turan jelleri presslerini çıkarıp tazalap gelip duruyor. Uşul görünüşü ESS çalıp süresengizler bolot. Ona traktörün hiç ele ES'ini tappa koydun da o traktörün traktörü karağınızlar öte zor. Traktör deydi. Uşul ayda көрсөңүздөр жакшы экен. Трактор жакшы сеткаларга чейин барып, бирок эси жок да шунун канча аптадан бери эс көрмөйт. Ошол бүгүн бир эле трактор чыгыптыр. Башка трактор жок. Нол деле кызыктуу болсо керек. Алдын катта турган экен. Басын 130 миң дейт. Ана көз көтөрө турганы бар экен. 1 тонна көтөрсө керек. Баасын 130 миң дейт. Şunlarga байлансаңдар болот. Мына тугандар, өтө жакшы нерсе.